Mfundisi. Nacho, sharp. Good night Mfundisi, goodbye. Hayi bekumnandi bekumnandi sinawe ne. Usohoste kamnandi kakhulu. Ungadinwa ne. Nangelinye ilanga. Sebenze kahle. Sibonga ukuphatha kahle sidlile sisile. Yes, amakhala are right. Futhi wasinikeza ney'nkezo sadla. Yes. Iy'nkezo. Sadla ngey'nkezo ezinhle sadla. Intoni leyo? Ukhezo. Iy'nkezo. Seziningi. Ukhezo lulodwa mase ziningi iy'nkezo. Inkezo. Ipuni. Okay. Khaba. And Umfundisi Nkomonde lona, how long have you been a pastor? 11 years. What keeps you going in 11 years? Kumnandi Mfundisini, Mfundisi. Uzowubona nawe nje kumnandi Basongenile nje. Noba usungenile nje nawe siyawuphuma nathi sibe ngomkhulu sikhule sibe ngangomkhulu noNhlanga. Uyabona? Inkosi. Inkosi. So nathi sizoba ngangenkosi. We'll meet on the third, ne? We meet on the third. Yes. Yes, we meet on the third. Inkosi for the interview. But I will call you just to give me those names. All right, no problem. Thank you, man. All right. Bye-bye. Then you go in Valley Gate, bangahambi without this interview. Thank you.